eng ma ano ni doni happy birthday yes darso pani richia Kevin aka happy birthday up sar e-sport lami maidan mizoram ma chun mo alahar ve ngoding karing e-sport ti engam mo chen chu ni ati thaya ma seng in a long term career tan chunin how takin karinga tin hey e-sport alien do chu tuna hin lani am kaslowa ma ti ka chuna ni alien view thina mi the international ti khawam thina dota hian an price pool po sang thai lu tu ba million fe ka price pool ani thina ni thang player te po khamo antinan season ni thum vela hi chunin an zoi mai chu wang chunin he ta career ta ka build nan chunin thai lo wa amar chun ni chun la lut nem nga ti khanin thil dang ten ti dai ta business tilam chi te mo chu wang chunin antinan zota se college drop out la emo je khai zir to lo la emo thil ti lai ban san la game va khel ro ti su ngam ka ring lo game abi ka chu mizoram a phei chuan chu wang chunin career tak tak atan chunin ka salo le hemi site hasalan tia a site ta pe nga engmo income lak lu nan de chunin a thei view mai thei mo to na chun cha kam lo ka a seat tu na dam chok pa seat kha mana to view ngan ti kha nia to na hi a him lu tu ka him berani na ta ka jon checking a tam berani kan pal thang nem lu tu ka amar ju che chol to vek vek ro chunin dam chuan a chen sa che em ani ka darkar kualai thok tur ania hetela india tanga london a fuel a pai nem view tura ka nga ya a pai nem darkar ko chung dei tura chumo chuwang sanin ka puak ta kang ta dilaya petrol sa kiang me kan mong silo an ni chuan min jet fuel kang du lut tu khana kang na lut tu khanin reilo te machine ka cha ur min zung zung dona chuwang dam chuan chen se sar gate exam tu hian tu kan NEP kum thum course thei thawom ta gate sim hi grade 2 tangai le ne final year train exam thei training ka sia gate ti ngoro chungai me thei no thei om ta ka ti NEP thar traction chuan adam so kan di ka fake news ani lawang ka news media lian tak taka adam so kan chunom college so che hin mi ru ha don ni ya college so che hi ru ha so ani ve pakada ni mi zo te khan til engala so da chani ka confirm chung lo sar san dei kan service to nga galo chi bai ver ngon cho za thak ne ya kan man mo to kai ma ni khai kan ti zum tu ma khai anh lo kan giặc về đâu bốc xe mà đi bốc không có sum sumin thì cái hay anh lo về này chúng nó thì dầu dùng có căn đũa cho bọn cho nên tụ mà khá khăn hẳn ngày tụ sắc mặn lâu này sao til đằng đây anh college chú sang nó sao view anh college sang hi nè ta sang hi mo kan college kha khami first year le second year ten hostel om na kala do ni thina zana year danga kan valen hian mong kung lien de do te om thin ne mizoram chu ni se jan asang na sa to ong tang kha college kan college chi po kha ma sa kan mu fe ai ra khati kum li kha kan ju zira eng thasang ri wa chi wa mai ka mu lo sim sim da ni dar thuma de ho chang kan ne zana hey mizoram a chuan thingkung lian do le ko om chuan a sang hala puk enge mok ka do om chuan a sang hala in korong do le ko om chuan a soi sang zela ei soi san chop khani ve ni tam tak hi mo ka salo thasang kan thasang se le wa yo thasang se kuin ang lo nge ngen mu ve thei lo nge salo an soi lo wang khong e a sang ai lo ai chuan chuan ka salo le san lo ka chumo an tam vak lo neng mizo kan nga nge ka salo sikul sang te kan ngai me mani
hospital sang in sang than mol sang eng ilo hi tamani mo char in do lam soila in do hi ka support lawa in do hi mo man soi ba pe lawa in do hi ka sabak lo in do ti in do nge Jaka pa Bryant he class 11 science on la be dong ha le ama se angai sal duk selo ba bai the ga be dong ma ve upur be check ma Jaka now zola need to troublemaker zola mox mi mingi ka selo mi lo sati mala mi lo ka lut chokin tamava yan Aku ni sekolah kan, sekolah. Ni ada semua yang masih. Kami mungkin cincin saya dulu tu kan. Nampak je ni. Pun lah til kan saya ni. Pun tihen kan muhi ya puna. Emo. Katrong cuan kan muhi puna ngai ni. Pun siap pangai. Kakak pun ini je nai dah. Pun cuan ni je. Kalau nak kelas jungcang saya kan pun hemi pun til saya chen. Angji kan lawan je nai dah. Sa India le Pakistan chung chang lam hi atiang political thil lang a hian a zu zi ne ve lu to ko mo chu ka sei chu tu ma hian in do hindu lo wa mi full scale in do te phei chu mo a hlok lo bom pakhat man te tau lu tu wa chu sei lo sipai pakhat thi na hi atawani oi omani chu wang chunin lo te lo thil in lo chuna full scale han in do hi chu om long hi lai te ki chun boi reng don lai loc power te ladak jen ke ti chove la ki chu ma tanga boi ni to la ki chu boi reng chong gan ringa amaro chu thut lo de win mo engtin mo tak na de leka an la chut le chu garing India hian ami mainstream media pon tuna hai tlemin bo ro ki dai do sengin engem mo de aron thengin kari teng de chu garin ta ni Jarje ni nge jai har jok har hi subjective ama sabera amar jo equation level antina chok ve don taila physics le chemistry big sei pota physics le chemistry big hi chok ve don taila physics hi ano jai har ka ti jok on kai ma chuan ajitir po har fat chan chu in stretch na sadau leka amar chu ka khami chen gadin all ti zong tak te lo ni chuan chu har le all ka subjective ani mi malai nat ve lu tu bani mi pakhatin ball shape ola tilu tu ba ke chen har ka ti thuma ka ting do kan mo chanin ka har le ola chung sai theilowa har ka ve pa nga ya amar chu ke ma personal ta kamin zo chanin je i chu physics le chemistry chun har zo kuman ho vela chon off AC chung jeng shlo sar vokte ti vel kha soila ne vokte pol kha chong lo sar mizoram nit ka to ven jang ka shlo hi poi ka dan chuan zathum somwa zathum somwa somruk zathum somwa tanga zathum somruk in karvel ni karing India le Pakistan sir move on down to the okay move on down to the sir ami lampang hi ti ve ka duwa science hi la kher anga I ti nge sa nga kher ngai lowe combined defense service kan ti te NDA kan ti te science atang la von chan the rang mo amar chu mathematics te khaw mo wang khan science chu la lang son mathematics ka tlem so ni ji pui de ma so min suggest to kha ka chu ani lo chonin science la kher kha chu lo ve MPS loading tailo pe thawala thalo sa career guidance pool len chu ti thei ram la thu so nga cha ai ajin chuak chi chonin ka thei lo kaman lo ka nai tu min tho sakang mo ka chuak thei lo ni ka du lo do chu okay a thalu tu ka mi dang ta na ka tiawa soi ka tha ka tel to ke point ka phak pung tok chang ka di ka phak tok china jin hi tel thri lo ni tu na chuan ka no pang ten tor hi thil poi taka ka ngai thil ti so la ngai ni
chuan zonin ka class ka attend ti rangaya ka sin chuak thei lo ani ti khami lo zo me ro inte ka kan mo e shi cha ka ju cha chan lo ka zil ve thin to ram air tube anuya thlir ram air tube kha china ka sai tum khane kha thlir te kha electric source le hydraulic lam imo emergency tan chonin athol na balance tuna mang ve thin emergency tak in case of emergency tunai soi kha dikrenga electric source tan le hydraulic lam pang atik lu tuk tho kha intinan khami khan avat noi ver vak khanin kami wind energy ka electrical energy convert tani chamo tilaya generator mang te khan adik lu tuk kha ma sengin chu anman na pakha chu in case of emergency a chonin thlawhna engki mai shut down vek to khalai vir te khanin a thlawhna control a engi mo chena a pui top chelo tlak tun tla tho do na amar chu ai andu na hun talan tlak theina mo option nei an nei theina relo te tak option nei theina pilot ten acha second ni thumli nga kha pawimawh lu tu kani chak deuin thlawhna khala thlok sia khoi lai pange mi tamna do wasut te khathil ti chi ni lo ta ni chu nia englo te na hin sianga pelo tak khi chu ni lo mo commercial air something how chani chelo amar chu hei spaceship te ang chi te pone anga an ka chona mun re reng chu tu fin det nai vai ni zel thina enga mo che so na phul pom seng tu fin det la thai to mo ko la ya kho chunga tak ti mu khatil ti chi lo ni chu kating do khan a him thei dan tur ber khan che so na chebera pon katilai kha ai khami tan khanin katilaya a inglo te kha ran e tar pai ni ti te kha an mang ve thi ne an ti ni ka sa cheng lo voi khat ma pal ti thlachin lo sa class 11 rc economics lam hi ko ro shu dan economics ka si lam pon ni vak lo ga ga thang chu ano ka art ka line lo he ka sai vak to shu lo ka specific do ang pai jong mo graduate like graduate in an ti thei ka ju ti ve thei ve ka ni tam zok chu general ngan ti thei chu mani khan champhai lam a indo na chi motor aron tlan ru o maya bangladesh se chen la kai ve ni na ni teng ani ma na ni de potin kitilai crpf hello bsf te poneng or crpf sipai ho khamo ka teng chi yo khan an thil ti pakhat chu drugs ron lu te le emi illegal thil tol lu sum te tiang chi te tin silai te poneng chumo ka tiang chi lo dap kha an na ve pakhat ani tilaya border security force ho hian in to wi ti khan eng in to na nge hlowa tiang truck a thanin phur lu do to achan chu bar marama boya kating no wang han tilai chu tlem chan security tight do atana anti te pon mai thei kan no shavek lowa bangladesh te khami isu po kan mi thau mai the boka chumo amar chu tilaya kitchen duty no mani da ngai ni zo ka khamo sana duk zan lam programming em ne kuta eden thara pas lom nam so ma chu kalam chu pathe zara ma chon an thlo so ma kan problem anti kha an thlo chu ma in ni se chorin thlok lui lo tur chu ne lo ke an thlo chu nu a thlo chu to nu set ta khan in problem ang ka ti ya ka mu dan chon mo ma a eng ma thlo na la nun ma problem ani te chon thlok chuak lo tur chun ni an nei lo thera man sis thera ngalo problem chon champhai lam air defense system vel ron chop ka ilo mu chuti ni mo khatlam pang ani jon air defense telai lai chop chorin nya chu telai ya kai mani ram thanom te tension awang ani men chu le zole na mo yes bangladesh te pojon mai the last 9 chugan pelo sar 2 na territory men chung chang thlai di motivate exam system le ti tin kan ramin alo puina to nya thui takala shlowa then kan in how takanga chu ti khatin ti ani lowa central ne tum tu ania engmo chen ka
a that ve lai chu mizo in keima ni ya nge scout big te pon eng chu keima ni minga army kana nei ve kha that na do chu mizo hlom na do le khani do na mi tang parak apply ve thi thong amar chu mizo khatam zo kan ni theina chance ka oma chu thalai de tan ne army na chata ka ni ya atui tan chon tui ngang lo tan chen tan dom ta ka ni ka ringa ke hi tui vak lo chi ka ni kheng khong de rang ngai ang chi ka ka tiang dom ti tan chunin a thal khop mai army hi mo ei a tha yes chata ka ni sia sa bong sia ma o sa mi big ni turin enge pawimawh ber ni si mi big ni turin mo ara de te mi big hin dia tu mi big khi san pa ta khen ka sala enge mi big ong zia drill du chak dau big te mi big ti mi ka sala mi big ani chong na drill du chak ani me long mi big ka rio ke nom chong le ka ti a om lo phai jon ni ngai na om lo wa an lo om drill du chak big te ni chonin nei drill du chak big ka ti zo chu by default tatle ma thil chin chi rei thei thil se all sam thei zum thil se zum thei ang chi te kha chu an pian ken te po kha om ve thei ya asa tlem te ne chu van ni tum ngai na pom chong me ka ti an siam lai kan nu le pa de min siam lai mo or siam tun min siam lai eng ma lo soi ve thei kan nei lo a chu wang chonin mi pi king siam lo tai ka ti lien do tai chak do ro ti thei ka ni lo chu wang chonin van ni ngai na wak po chu ka lo mi big ni po ngai ka lo mi pa ngai ni hi tok lu tuk mi big ni tum tlat thau hi mo si pai te officer len du lo ra mi pa ngai ni hi tok han tok lu tuk til tam tak ki thei sar na tu khong e thui choi do chu hun thara ai den thara class 9 chu ka pela sar mi sing thil siam chu to enge ro pui ti ber sing thil siam chu mo transistor hi ni karen transistor hi an thil a khoi tam khop mai voinia chang kan tam zo ki chu themi transistor chu transistor sa thiam tur chang quantum mechanics anga ya quantum mechanics kan ti physics ami ai hi theory emo physics tiang hlom to pa chonin ai success hi om lo khovel pum to pa pon ai success om in ka khalo chuan chonin yes tu nang lai a chum modern ani chu alo he ta nge medieval pia lam mishing ton tir isoi ni chuan mi ring kan thil mu chu tha ka di chu mai de mei hi ni ring hemi fire hi mo thil kan ti al thei kha tangkai ani ring kan nam chu na san lian tak pakhat ni ka si thil mai al kan siam thiam ka kan ti chuak thei kha college maths major to advice chate chalo time la tin zuan hey college ani awang khanin college sau kha vati reng lo la ka soi china ila she thiam lo wa pol sari zir lai bu ke ngai chuan ke hre su manin bum lo tur ila thiam lo ne kha va ke me ro ke ma tak pon pol riat zir lai te pol ko zir lai te va ke le le chang ka nei chi tiang khan kan la khe chiang lo ni chuan va zir le me tur lak na tangai lo mo ta MSc ni pon class 12 zir lai bu ke le ngai chuan ke me ro ka tiang do khan ti lai chu poi mon ka sia thil aga va sha chiang tak tak tur chuan kan share lo na kan in poma taranga share tu ma thei to pa in condition upon is saying kan lu ching nam zel kha poi mo in ka se ke ma hu dan su mo commerce subject chu sei za factor ka shlo ya kana ti la dan yan AC work lo le screen touch kalmi lo problem om ni ngei tur a ringin video lak chu a om kha AC tu mo lo tu na thona ma mi pa khat video wa an time tak tak ni mo an thlo chu ma an time tak
kasalo kala conspiracy thil chu kasalo ka mu chin ani chu hei news source pa han ti chung chin sa class 10 open like exam open hi kasoi ni amani mi lawa march open avakala idu thu samin le khan lo zuktir lo bang che lecture mo teaching mu mal tak don lo chon mari ta phanin zir ti lau tak velu du ni amani top te injir thani se injir ti tu lak lak pongai lo mo ziti jun thalo wani om tha thai lo ba tai ka ti ve mi ti su kal sam sam ro wa thei chung chonin siku ka pe lo open ka ti meng ti ngot su thiam lo re ngam in ta ba chen chu ma zoin pang anh kal me ro pol so ma tanga hi drop out tum lo tur du chen he ta graduate la chalo dual degree ka du ti la ka ti nga de chunin athil dang va approach la thave lu tu ka kha chu mo hey academic line chunga va in nim si nan chon open te chu kai ka du vak lo azir lai khan niam tai ka ti lo mar chu ji ti tu nom thalo ji thiam lo wa Satar mi regular a voyen mi thi a in recover le the at imo ai hi ka shiat ve china ka sol mai the doctor kan lo mi kan vu ato lak loi jon mo vu re ngai tar mi thienin a hil mang lo in karing entena kan mu fia theina zo khatar mit kan vuna medical treatment kan lak zo khan enga mo chan a hil theya kan mit chumo tar mi thei chonin a thalam pang ti rai ma chunin kan bun that chet phei chonin hei a por helin up ve je lang chi khamo mi chet lak lo to phei chon mi ti that tum le na ai ma chonin kan mi cheto atanga kan mu fia ve theina na tar mi chu vo deu chong ni hin ka sia chuan dam doi nen khati ka thei to pi cho chon le a theiang mo ani lo chonin tar mi vo ngo chonin mi cheto ka tha thup thein ka ring lo deu kan ti ni jangkara pa sa om lo sim ting te khamo Sar purpose kana hi ti thei tur enge mo please ti thei tur sian enge kan mamo tene tai maro tai ma ki soi na ngai tai maro ta che chane ti thei lo electromagnetic radiation ngam zia sawa te tan apoi tan sar mizo talking electromagnetic radiation is saying never come lo electromagnetic waves so ngai electromagnetic waves electric field and magnetic field mutually perpendicular to each other anya chu mizo talking translate don le so ngai never lo mo electric field to ma magnetic field to man phone to na chu so in electromagnetic kan ti hemi light kan ti ka siam thina chu ti lai chu a phone zin zong a then sang ani ya chu frequency an tia chu ani ti lo zong po chu a phone car zau zong a kha attention bele thei boka chu nya tini token antenna ionized radiation tile non ionized radiation antia visible spectrum pi alampang visible spectrum chin aya phone zing kha frequency sang ho ka ionized radiation ania kami pi alampang zong khan non ionized radiation ania example a serin uv kan ti te x-ray kan ti te cosmic ray kan ti te ka ting chiao kha ionized radiation antia chonin hemi infrared kan ti te microwave kan ti te radio wave kan ti te visible spectrum chin kan ting chi te kha non ionized radiation ani technically chonin chu cheng yom zai ti chuan ionized radiation ho chuan atom kan zuka khan ka radiation ho khan mo atom chunga electron ka ionization thlen tir thei thina nge ionization zoi ti le chuan atom chunga electron ka ala chok thei ni chu energy nga to ka azu strike khanin electron te kan pop chok thei thini chuan nantinan Na te kap la sodium mo sodium batanga electron ka chok de nga Na plus a changa ion sodium ion lo ni to ta ka process ka ionization chu ni lelam ve thunga ro ka chon ionized thei lo thunga ti khani ta chu ionized radiation ho chen nantinan kan vunang chi ta lo kap ta se mo kan vuna enteran epithelial cell kan ti khami chu kan DNA something a nitrogen mo carbon mo khatenga ju strike khanin mutation thlentir thaya permanent mutation dia ati chethei ni chu cell khamo kha ati cheta fang khanin thil thalo ta ka thing thaya cancer thleng te pon yang chu living things chimshima sawa chawni lawa sawa lawa pon yang chu thing ionized radiation don vak
kha chu dil ti chi oni lo ni so so ni athalo amar jo zonga za jong athalo vek chuang lo antinan microwave oven a thiliwa da kha microwave ani antinan tam tak mo tuna po min huwa visible spectrum ani alom lo kha chu marchu nasadu of machine kan don jon lo me thawa and the microwave sungai nangma po itaksa kha ju da ta lang mo ika ka nasatu intensity sang do mo idon chonin me lo me thei thove hamar chu ka lai mutation kan ding che chu thlen tir che lo ni anti ni asia ten kan career dura hian thil chang hi back to tra plan a chong nei chu fu lo abc nei la hamar chu a kha thei to pan so por la a khan b kha cm vezel thawani ani ta ka chun mo antinan example kan soinga na so ka na b ka mcs turin bo saila engem mo chana andap ta chon mi group b ka ti yang ti ta la group b ta khan in bo sai tel ve tho tho engem mo chana zonga za chani lo man chuang chanin khating do khan mo abc cho be khawn ve ni chu chuang chanin thei to pa i target top kha chu i target le focus big to reset tham ti top kha chu tha chumi rola ro chonin mishing kan ne kan tum angin thili thleng vek lo thina thleng lo pal se ti plan siam kha chu tling zia ve tho me kan ti ni engineer je tu tan le kha thado in zir ula jei thado in pass tu mala si thado josha te advanced te si thado chang thei turin mo at least iit in phak lo pon nit thata ka tal end up tum tur Chiko thì kan uitem ni ngani Chiko thì hachiko thì khane khatlai hachiko tak kha chuni lo kan lak na tak hi chu Chiko thì chu pitar te pakhat thiana ui hi alu ka ni chu mo ming kha Chiko nia kha uite kha chu kana we na khongai tu ka video ena nia chu YouTube pa kata tang khanin amoi tian yang tasalo kana po ni Chiko ti tani khatilai hachiko movie a awi hachiko kha chuni lo kan po cha sami zo te hi du than ngaron ti lo pop ta sepoi lal mon zualan electron te position le momentum a localize thei ati kha mit nge effect tu nge sepoi lal mon zual si pai mo dilai nge so ya khong e so ni a so na mo sepoi la chen chang che nice kan chang zo de codeine cái na cái mấy cái gì đâu chú này a status po an care cái car an po chu car train station bro an care estate activity no come on khakhatsu ni lo ka ti chu thila lo mem sei tur ko ka ti tlango ta hei ka zong zo le ka so nge ni chuan okay luang le dei sia I don't know yes ka tiang ka chu eng ma soi pi pe lo ei nya fiam thu hi o ma ano ma tu tak rang tu ring ka be sei lo tu ma ke pa ka tu tak rang pe chong lo mar chei pe le on live eng ma soi tu rin ma til om janai do le chi ka so slow to na hanin yes
Isaac Newton ai scientist chan shit china chanin Isaac Newton is a pon chu diba it's very bon very bon ngalo sem kun chutan shlo ngalo vel khanaron lar tavio rila ka mo emi optics kan ti te in laws of gravitation kan ti te optics chung emi dispersion kan ti te 7 bands color chung chang white light in the split the dan te tin eta Newton's law of cooling kan ti ang chi te heating effect chung chang tin với cả chú hay Kepler's law kan xem một law ai Kepler hi chan chin nin se chiang em aus law ka ngai san wak la pol ta nei Kepler tak hi chu ma mi pa paper kharuk sakani mo ming kan thing ta enge mani ko ming ka ming tu pa chu hemi kan ni khovelin hel chung chang kha paper alo jek to ni maktak main ka pa ka thi dei me enge thi chan pon shalawa ta hun la khai mi tam ta khan Kepler hin ring le ni so an kami paper kharon zir chianga chuan ti khanon publish chhota Kepler's law kan ti pathum te ka lar pui ta viova shiat me tan Kepler khai mi khosa thei pa ngai ta gan ni khang lai kha mo mi za kai do bang chi shlo sum le pa ya te pone nga thiam thi la te pone me thei chuan Kepler's law khanin a second law khain nula law of area chung chang kha aerial velocity mo dA by dt yes dA by dt kha dA by dt ka constant ta ti ni law khan chalo ti se ku vel in the derivation se chalo so within equal interval of time particular orbit chonin a area swept zat khaina ham ti ni chu dA by dt kan de ka constant ti kan ta ni khathila kha oma chu observation na changa khathil khainga mo chana je kan ya chuan ma sengin approve na khawm lo ni a thiam po thiam lo Kepler khan proof ta ka kha ye dik nge ni ti mathematical manga of proof khamo chuan Newton a hin zo ta ni yunga tinge a first law zo ka khanin a first law khani mang chu ko ro ka soile adik ta ve ta wa a first law khani mang chu kan khovel in ni hel hian circular orbit in a hel lawa elliptical shape in a hel ani tia inga tinge hel khong e mathematical proof antin zo tan Newton khamo chang thei lawa nakina ka chang non chen ni de ei thil khala personal thei to bon Newton ka she me chem hemi englo chung chang apo list thing thu ja least motion ti me least action chung chang ate po khanin ei englo hian Bernoulli hian azotani enga tinge light hian ami Snell's law kan shi na light kan kalu hian enga de tiang pat kha trace character ti kha zona o mani chuma kami least action chung chang khang te po kha pui cha mani chu ai kan ni chu zona chun che lo wa poni seng ten khani nge thil la personal te chi khani chu de to na ka pon lu tu poka ma shim shim khai thil work hard work lu tu kan chuan sumi tum po chuan a howa boi pui ngar ara Kepler first law le second law chung chang proof nan khan Kepler sa law top khan hem chu boi pui chara chu ta hun thu muna Leibniz le Newton ate khanin hemi calculus kan ti kha differential calculus kan ti kan chu ka ni hian me ya Newton an bon nan de chu hun lai khanin hei backup tu khan nei lo ni entinan Einstein te ti nen dan sai thi na heng de chu Maxwell ten lo om to mi sang ka ma kami amma idea mo kami siam build up tur khanin amma kami bon tak takan lo fer fur to ni mase Newton ka su ni lem lo wa ai mi la ngai tu phak lo khathil kha ngai tu thleng nim sa em em ani andi te ang ta chonin thil pawimawh lutuk mai
thil changkai lutuk kani top mai khovel equation zong do toi differential calculus a khung khom thea chu differential equation agatina chu differential calculus chu mi tan chunin mu chu kani na ba soi fia ta chung zong chu boi pui vek nuwa chu laws of motion chung chang te Newton's law of cooling chung chang te tin dispersion chung chang te optics te tin calculus te zong mu chu zo kan kum som ni le paruk kani mai zai ni long bo kum som ni paruk kani kan enge ka ti ka lo mo ni bon lai kop mai ko a chu amari ka Sandberg lo ka Sandberg to James Clerk Maxwell ania adota zonin Michael Faraday adot le Isaac Newton ni correct sa Isaac Newton ngai sanai ma zun du ani pang che yes ka electrical engineer ka ni chu wang de poni pa ma Maxwell ka du em em ni ka thuna cheri mi zor ma ka le ni sa zona pa collector mid point 0.25 minus and Rutherford atomic model milo summarize sak Rutherford atomic model so Thomson atomic model Thomson atomic model so if na kanya so if na dila ang yang va so ichian le zo na kanita Thomson atomic model kan mo so electron how te kha ami don phong do hian amu te omang hen random do atom ai na omang adang zong ka positive charge ni so anin electrically neutral ani ya positive om zong le negative om zong te charge kan equivalent ti thula so ya kha tiang lo do khan idea ne he tilai solar system chung chang kan so poka khan alai te kan niyo ma chu khovel na helani kha ti mi idea do khan in kha ahun lai jan thil khan in copy ton na sa em she tur chu inverse square law chung chang te po ka sia so lo chonin physicist ang do bi ka chonin Newton kha phang ma sa ber polan in ka sia chu ta column sa te by savarts te kha horon copy vela inverse square law kamo te do khan solar system chung chang hai like Kepler te Newtonian something te lo boy pui atang khan khat mi idea do ang khan alai ta ka hin positive charge so ma chu electron te cho kenan helan di ngai dan khan he so mi theory proof tur jan alai ta ka chon nucleus ti trong kam polom sela met alai ta ka chon positive charge om thu check tu jan experimentally ya verify ngai ni to experiment and verify na kha Grigor and Marsden aten nia hey Mike Faraday Faraday ka dia Ernest Rutherford ti amon ti trine teng te history tel do ati ani lo mo a student te boy pui ne ka Rutherford kan student ne Marsden le Grigor te mo Marsden le Grigor te kan in to me idea to dictate ta kan tia an lo va experiment thesis atan te pon me te I don't know tan khanin to experiment on ti sakani anti ni to ta chen experiment ye kan ti pawimawh lu duga gold foil experiment mo alpha scattering experiment kan ti thin ka ta khan ba perform ta tarang khanin alai chu nucleus oma chu nucleus le positive charge lom khom kha chu lom khom ninga nucleus kan ti tak mo chu approximately 10 to the power minus som panga meter velani very tiny ya atomic scale ka 10 to the power minus som meter ni ya sia to 10 to the power minus 5 le kan i chu anything boina wa mi lo ti lo la ka te na unit ka meter ani chu ma sa ni tan so ni meter ka ti thu em ti sia tu ne chuan chu tiang vel chani ta ni po chani sengin te tak ni ya an ba mu so ta kan tho 99% ka so engma deviation an siam lawa 1% zinga tlem te khan deviation an siam large deviation page tlem le zola chon voi sang ruk ka tanga voi sang riat chel alpha particle kan ka chho khan pakhat zelang khanin 180 deflection asiam ta tang khanin nucleus so nge ni ti kha an proof atira tak chonin until observation kan ba kenga an pu bula an pu ba mo ka pu kan bu so choni ya te ana wala oi sak lo zu yani oi lawa an ba ti thalia angai bo kan hule ya to chan convince ta trang chonin model la piang ta chu Rutherford atomic model anti ta kani to me exponential om ji nge exponential ti chu e te khane e special ko me special function ania y equal to ex nei lang mo a slope la slope versus x graph plot la ex graph to ron so ka chonin kha ex kha area zong le la area that particular area versus x graph plot le la kha exponential growth tho khai mule
tiếng function chu ex function ba ki om lo e to the power x function ba ki chu e chu ngai di zonin exponential value kan jang ka exponential 2.71 vel niam approximately let's say 3 ang inula talang mo exponential growth anti so ni tiran corona te po hanta ni mi pakhat kai kan pathum ang vel zel kai chong ang an ngai ani ka den chia exponential am chi micro evolution micro chu te macro chu lian antinan kaset lawa biology mi kan lawa amar chu thosi te po ning antinan corona te po khani theng chu evolution chi ka chu mang mutation a kind of evolution chu ning kan theko ta kai ma chuan anin khak ban lam ve zel ni an ma ni khan enge survive an du ve ka an survive the nan khan mo virus te bra ni mo maybe like bacterian ni mo fungus ni mo en poni sing an dam ko chu kan tum ve ve ka ni an fight ve ve ka ni chu mi ta chon a man ho do thina kha an lo do zo the nan khan an ma ni kan siam ram ve thina khat yang level mo very small level micro level china thil dang lam na thleng ang chi kha micro evolution so ani ingan thave ko da kan ching lo macro ni so ni tiran zo nga tang mishing chang kan ding chi te macro evolution ne kha zo ni yem lo ke so rapper mai samber Kendrick kini mai long mo tu na shi chuan ni lo chen Eminem te ni chu Eminem te zai zi ding chi te cha ko try drugs addict na no kan to i ngai dan cha me rồi các mũ vẫn sấy này chia lo gì lắm lụp tụi này tụi về ấy chia là bao còn chia mỏng là bao ăn bảo cho cái tùy quy tụ theology of liberation angai nom katia pia lama yes karil rem zo man theology nge katia ai suan nung zui tu theology ka top liberation theology Giko 421 ithiliwan sa common law thai spam box gì đấy ha electrical engineer kan ilawa electrical and electronics engineer kan ya masabara chuan anuam veng veng tian Instagram ka live pon engineer Instagram live non vera tuk chan thang mo mal le ni chalo inga mai ji lai atm lo in nei chuan in lo zo do
Kano pang teo. Projectile motion ka zirtira. Equation chin siangai lo gati makin ti. In projectile motion zirtir projectile that thing mo. One dimensional under gravity mo, two dimensional under gravity ni mo. Three dimensional thing the pani ah. In SAR teacher then equation pick time of flight equation te horizontal range te maximum height te what else? Yang kan pick chiam cho chon mo an thiam lo ne. That formula is very limited. Cái tiền độ chỉ còn chỉ tầm số gần lâu xí này cho mà cái thì thấy các mình thì số này sẽ tiêu chuẩn như thế. Đang rồi nào.